Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Kakin rok kepada nasendak ke ofis jong treasury kala klaim berkini ke ofis kala julor bon. La antat berkini kala banja hakapo siting senya ni haka step perngap jong kendai trik unai lur arajar alpusan namar belalap ia kini hakapo men step deki notray jong ke embos. Uba DF wajiri ubri senior officer jong ke treasury ulaya tho bahadian belalap ia kini ke ofis kala pintip syaki officer jong ke PWD building batang hadin kat tuk anipor kala wan ban pringkut bat shim jingkai ni jing julor barok kena bikin yo ban maramat no kam kloy. Officer John Gazila Sainik Welfare ba esmal banyang ula kerpat gi bor bedai pen bikin aino ada kenro ke kam scam namar baga kendo hasanda jong ko office ke shong kendrong bar ula kerpat berweng no ya kiding ru tiba buat jingma ya ke building jong ko office. Jadi jinja thane kala benja minit ba sabdu thai te sidin jo ni office kadin ka kenro kalau enggak asisi wall itu kala atwa itu kala hap kenro jo ni building dengan impulse building sidin ada slide ada kemat slide tu ada ni ka kenro la slide itu ka ni ka sebab kenro jo building kita kiding lu sidin jo ni building impulse building idan bon ha kiding ko ba new kartli long ki bajong giding mabun ki branches tel di bala atong dari ka boy od di giding ada od complete uding ru tang od di branches ru tang ba kan ke raja ba hab uding ru kadam damage ke building kan hakani ke building ba kadi ka embus building hakani building tan ka embus ke treasury berke jelas ini ke fair office berke MCCL tang ba mentagi ba affected kidai ki kadi ke treasury berke ni ka jelas ini ke fair office ke affected na kani ka basleding sidin jo lekan emang gijing kerpat juga kalau mbak sedin jong ni building dengan aino dah kendrok ka scam whatever ka structure ka scam kadang mbak kini sliding ngam dan show in future amar ba ke jeka ka kendo kalau songjam ba sidin dengan aino kendrok belum melakukan satu apa hadiah nubuat ada kini kiding ro dalak berimu dah rimu no kadang mbak kandung penempus danger ke building kini ka building kum ka jingtip mangala yo phone menem stem kerja akan banyak sistem ibalap tu gede kini cleaner na po ke embus tidak kentahi ngaru mesti tu punta kira ngalayo akan kidur haka WhatsApp dan nika mat sliding kat kum ke jumpe jonga ngatrai na de tu ko tinu wal pi kan scam kan de concrete na de kini ki mau boulder na de tidak pias ke de kini ki bricks harai ba ku jujurong slap kena ba ritin de tu ko soil halor ka happen dalam hal kalau impact dia ketika biar ke office dapat window pane don ka portion jangka wall badan da ki block lu kalau pane kalau room support itu nilai berpengkut nilaiwan step bat ki PWD official ki dan nilai asas yang kami sebaro di mentana kalian GE bat untuk tip ya ki bachelor di executive engineer building do punju ban bos ya kan ka damage support ka
grup jangka GDM ya kanang bangin yo bang PKI kebenangkan bang istur no ya ketika berjaga di kita di Kampung Sam pemerintah pos ada grup jangka GDM ya nanti lah download forest official ever kau lah download nanti kita sampai baik tu GDM kilong kumno di kila bang otno ada dong kambu bang bens nono itu GDM yo kadang kadang no kan mau sliding dan ya belum sok GDM dan dami satu building Mbak menong puno ba ngadu mensua kam suja kam itu first time kerja atare dia nak jingjuru jong slam di kadnu kala berditin ketuga utu mau ikmah ka kendo di kasadon ke gemi kajin tuwa sendo besides segini ki wall bala damage ki bundu paints idon so kini ki pipe ki bawan na ki toilet ki latrine na po umbos building kila kedia lot masjid from that portion ke ba landslide ya katuru ki bitungkam ban restore no adiales kenang ba ya ka disposal of waste ever hot kan long hygienic kan long yu kan dukta ya ka jing semang ya po ki kan baju ni atu tu kadai na ka PWD ban assess ya ka expenditure portion Hey up ruko Shwaba finshet da kajo shi kajo ko umpnyang balapin don kam. Apshwa namar kaneka kta ya kakot kakya jong fi pat kamaryang rukum jo. Da ka bashet da kaneka umpnyang kan tau bonjat ki jingpang. Henry pimday pat bante shanala ne bantang pendono. Henry minta ka ruko ne ka repurpose use cooking oil scheme kala ban penkala ya kane ko umpnyang siya ka biodiesel. Tinamar kata limba ka ruko kakot kakya pat kamaryang rukan umktasyo.